Danas smo imali za protivnika ekipu Slog iz Bajine Bašte koja je već 15 kola na čelu ove naše tabele. U pripremi ove utakmice imali smo dosta problema, prije svega mislim na psihološkom planu iz razloga što smo prošlu utakmicu doživjeli poraz od Partizana iz Bombarovog Brda i ja mislim da smo uradili dobru analizu i izvukli uzroke koji su nas, da kažem, doveli u ovakvu situaciju. Golovi su pali u prvom poluvremenu, sva 4 gola u prvom poluvremenu su pali. Vodili smo 1-0 i 2-1, primili smo golove, kiks golove, po meni oba dva kiks gola, ali šta je tu je. U sljedećem kolu donosi nam ekipa Ljubića. Mislim da nemaju šta da traže na našem terenu, jer ono što je bilo protiv Bombarovog Brda neće se ponoviti.